o le isi breaking news le ua taunu mai lata le selau kilokalama o le meth le ua toe o sofa ua toe maua foi i le wafu o le custom le tute le fatoa saunei ia ioe le fu ko intercepted tatou official duty another shipments containing close to 100 grams of methamphetamine. Ya. E makau kia ku langa le oye. Na. E matau tia le tulanga e la talata i le selau wafe sa moata la le street valley. Le fu to mo. Faafetai le ama fa malo. Tu so le lawa uma le o saul kama fo ile le meu tama fo ile le u vai tu ngale fa o la ua le u moli ai le tangata tu sumar val o le meu powder fo ngale e o saul kama le o uma nga saul le si pu sama mo ile o mix mai le sus ya tau si si la ia ta tu samo ya tu sumar val tu sanga o seli i mai la vai sa musu ale pata Fonga Tuli and Mangyangi and a Filipino lady connected to the shipment were referred to the Samoan police and prisons correction services. Ya, ayah se Faafetai masih Faamalo le ya tawa momoli Faamalo le fionga minister kiuke. Ya. Faafetai tele la fionga le minister masina lupe makesi. Faafetai tele. Se uma vatu lunga le sau noanga le fionga ya i le mingiska. Ai o le anganga tonu lava lea le utato momia. O le anganga tonu lava lea. Le tau te momia le teimire nei. O le matua tutu malosi. Mi fa lunga le sau noanga le fionga le minista. O le sau noanga le sa faia ma le fatata noanga ma tu epi. Ya. Ya Faafetai e foi le tu epi la matu fonga ina le tu fatata noanga le o le fatata noanga le tele. O le wingo whamatalanga. O lea e sau noa manino i le fionga le minister tūlanga fo i lea isi ana avita vale e mese fo i o le mawaina. O le aisa le sa mai le pusa moa. Ai usi me lau whafonga. O le mele ana maua nei. O le pailate o pusa moa. E awa mai nei whapea tangata hui lele e alu le whaitau o maa. E almena o umana longo i ina matum tanga lenga e vaia ia wa ai to ai me o mane langa wa tele la tamai tanga tele a me ia o pusa moa o mane na ia o man siaki tasial pusa moa na maua pa ve ese si afa ai tu wai tom leisa na wai li mo le te foi la ta fiele ta wa ta vale tele o manna o istu langa wele fa pe a mela ni fainga wele le fa sa mai e tātou te whaasao aloa mea ia a tili lona pe uso pe a inga i loo tanto lunga ni me vole iai a vea kai tulafono a wa ale whaatinoa tulafono tupula ia pea Ia, mana ia so vira ngaro le ia taua ma e kele ma ka le foli swa ngor sa nganga par mianga fi o le ua koe ngā ioi ia whainga whaavai le pisasi inga ia mawhai o ngā test umara au whainga runga maro ai mai se foi la ia leo ia ba ka ngā runga umara ai mai se ako fau mai whainga runga fau mai ai e whainga nge e maari e foi le whaafonga le kungu fore le lang saunga whapea e ei leo ngā test e positive o al fenga o mala pele al pui ngole o mka opule mai ele fenga ko mo pe ia fora pasai nge sa mai fafo vale ko kele lo que professor le fenga nge se pe muli le ai o le lava e ko kongu lavo o mka ngarenga ma a mesim ka nga le lo ka lo mo ki ngolo ka mai ka positive ka mo ka ko lo sa fai test le ai ko kele lo po ai polar results alo ko kingo mal parmia e ai leo e positive la ko test ma fa ko ngale lo ai ka le afia i fora pasai fa ma va ke mi yo que le ngala por ma fa nga fa ma va si va ngale ko mul le nga o ngi
ole Faafetai sili lo loto mua Faafetai lo official duty ya wota vai tunga ngale wa ave fare mai CK9 se mai le songi tai fau songi mana tu fo kai fau songi ngai wa leipo lava ole at an officer o se malu le malo po se officer for QK it depends po fele fa nga ila na tau tu mala na una ana le ufo mai wa ave le fare mai wa overdose a overdose rongo ingo tulanga o fala au ya utato le lopo le mafu anga o le e develop mai le tala le ma tulanga se update ai ola u Faafetai te le matua i tu aia le fionga le mingiska ma o tau e to te whainga ruenga re kiuke see you can do it le ato you can do it se Faafetai ke lea ele ole anganga e anga ele ole loto le na lea e kuiku it is shit for you I'm just saying this this is my own opinion maybe wa makua ia o ngā le swinga le wa sui ai le komisinga sa ia mua wa ngā le swinga le wa ese au vaenga ia sa leadinga ia susuenga le wa aku isi kanga kai ioi wala mo na ifafatala wa te le reshuffling la u fai afmasanga le acting commissioner te le yo le reshuffle la u fai ai mai se ai kanga kai sa fa aurulu ai susuenga investigations le sa leadinga o kanga kalanga le ngaleanga yo la ko result fo ie le kerenga va kuma fa mai fa masingonga ele lava mau ele lava mori mau te leo le toi fisuia inga la ko fai e la fionga kom singa fo ile o lo o tausi ko kom singa kausi o lo ye ke mi ngai po o lo act o lo winga fo ile wo fa to ile etwa maybe what le connections le wo ya sound what le connections wo fa ko inga mai custom leo balanga maua I refer mai leo Wole se poroka hori fa pe o ki fo me ioi ia ga fa fo le la ko fa mai ele ka nga ya siaka a se me le ke re swinga le nga fa ngi swinga le kapengeka mamiska wa o swinga ia wole banga o me wole wa ma ko fo me le nga maua ia le kilo le 1.4 kilo o masingi nga fa mar ka mo chokom ia ai sa me wa ben ka kia o le banga ye kwa le ngala me le fa nga ai fa ko le fa nga I mo we me a wall x-ray nga mo ko me le nga mai wa la nga ba ko me ke le o me fo le scan ai containers de ka ngo so ma kwa le me nga ai wa focus like containers ani fa ko le nga ngai anga le me ai ki nga le mo me a fo yo le intel vai sa wala intel no mo wa le na fa tu ele I mo wa le mai le songi maybe what is it me wa ave isi kai fa ulo a ole x-ray le na mawai le la wai limo o so nga malo na mawa se o kama I contact ton dei na information se fia o mai le la na fa be mai ole x-ray le masingi de le fa nga kai mi ole le la na mawai le pusa mo le sa ngo le fio nga le mingiska mai le pailaki kasi ngi pusa mo le ye ko kongule le afa mo ai ioi su ele le ma x-ray le alo winga lan fa metalanga na maua I kongi mai loi nga sa wa tongi mai loi le tatu official leo ai kongi mai nga ma ye yo kanga kai kongi mai ai la ye apole le ya sapo e develop la nga lai fai malanga ia le fionga ile kusa la fe malanga le fionga ile comme singa acting commissioner so ka kauri ro si pole al fasa mo nga sa o le mesi na sa fasa comme singa ya sa sui comme singa pole comme singa le tu mau na comme singa le tu mau o la fe malanga I America Samoa ai atonu o la ufa ya tu le so ta inga na tono tanga ruenga fia bo mesi fa lo te lenga vaenga le
ya po wo yi ngai so tanga ma America Samoa tulanga fo ile o se singa o mai po ile ai ma o le temi fo ile le nei o matua fia America Samoa ile ngaruenga le o mo ko I po a wai ko trace back a ngai ma vai tatou so o sa o mere o sa Overdose e marika I fau songi alongo winga pinga kopele o ri iska I fau wa kuisi kai fau ngai drugs ia ia o ia ngai mo a tau sila la ia ile o fa mai ko le kai fau kai mi va ko ile a te fatoi ai overdose wa amagua overdose o fala au fasa o drugs me o fa ia o fosi fa ngole ya ba ka for kai fa ele la ka so se sikar ka kala wanga o henu ringa ngai ya io le po si lo musita le la ko ka kilo si kai fa lea K9 lea ska ko kai fa esa o yo wala ngai le so nga ele e u yer kai fa ulis kanga kai le masang ye kanga training or kanga training o ye ho nga so ya wa ka venga makua sila ko aka ko I ka de le wa nga le heto dinga ya le ale wingol talale tate fa yatu ya tatu va ai ya wa te lo fo ile te ma ai mo ska ko komsinga fo ya fa ngol masinge mo ile ya ko finga le ku mo o te lo la e te tauna tatu a va wo ku ya te sema wo yeska ko komsinga fo ai o ai fo yo la avia mo komsinga fo ke le io lo ngal wenga le la ela tu to ba fi ma tu wa te le o ai le la ave ye le feelinga pe uma enga fa awe e afamasanga pe uma e alu se si olai apalai po oi lava whoever or ku ala lo le or ku ala lo ale fa mo mo e mo o mia lo no ko kele mo mia lo mo mia kom singa a fa yo le la e ta pena o drugs ya that your ku sa o lau taket ngumera kasia le mar su engo le amio ko io wala ngala le Samoa ia leo ia na vatu nei mole mo le fai ngol face ila uia fai tau fo ku mo face one le o so suenga ya ai se I fa ku langa mo le kongwa fai la ya ta fo fa to lo pulo wa manga ia le ku langa mai ole amakanga ole mingiska masinga rupe le ato c'est la prochaine e vai nga makar ko inga so o mo wa so o ame mo ya ka ko vai fainga ka meki ka meki no foi ka ko bang masalomia ape o le la mo para ko le sa wa pa bia nga fi o nei me e ke le nga runga ma e foi ka kai ko nei me so la wo e masalonga a ko fa ma ngol bele la vai ya au ke faku ele nga o foi ala utala le nei si ka ki o we have theory for you ele ifanga ia nga la kuri mongi kukuila ai ke ngai me o so fa pia I'm just saying ele o ke o faku a me o foi fa pia o yesi fa ma ni nga na me bad apple so se me ye pe so se me ya ro ele ka nga e ka kawanga yesen e follow ya le negativity e follow ya marmalaya ma sau for kanga karenga sau fa ma rosi le konga palanga pomu ku uru morfalori o rimongi fatoi ya ale foi ele fanga ya ru ku kuila ya ru ile waru ko foi por ele fanga ya ngai ku kuila ale o sau solo ya me ale wa balu pa la kinga ba ko mo ga su ele mo se me mo ai kasiale mere fo ko mo ngi ya fatoi foi le winga na le nota fa yatu ta te fiwa tau fa ma mauro ka ma fo ai musu me fa ma ma dia yo le happy no ngi me ala le ngaru ri mo ngi kuilo foi se o ka o kama kai ka vale li le mo wa ka vale fo ya ele ki ko nga fa ko ka vale fe lo ele ulo le ole malia yo ole tele yo le mau ese wo o mai se fa tu lo tala fa tata ole tele yo mau ese e fo le tangata na vala au mai na nafi mfa so mai o tangata
e vala talata le so tanga mama lama. Now, let me make this clear. Le atawa. Awa o cases ngai. Usa o le atele al tangata vili mai foi lele. E ma tangata vili mai au mai le information sao. O le atele fo ele nga ele kasi ka mantua tasina fa tu le na miskol me nafi. Le na vili mai. A so fa ko yi ko ongo kanga kaya ese umma au kanga ka. E ka umar kanga kaya so kanga va laka. Isi uso sia af ka vali. O le winga le fa tu le utala e ma le si lead le wa mai le kanga ka. E ele si lead ka wa mai le ngo se kanga ka. Makua fa kupula ia longa wealth longa mau ainga Kongo Samoa. I mea o loo fai o anga ngā luenga o anga ka avale o ngā fale o mea uma whapengi. I won't say the name. Ai ngā whaasoa mai lisi ka ngaka whamai o ka ngaka kongua le anga mea ia le ua awhia ira ka avale. Sau lesi lead e whakukua ira ka avale. O ngā e kukongu o se kalapu lea, you know, pia ngofea. La ka fio la ko ingoa masuafa la nga e make fa alolongia kelele so enga la ufa nga solo ai ongo le make fa so ku ma ua ai me se ha ulinge ke ro fo elite le o ya ka fa wa make mo mo se povo e manu ka ka mo ronga ai a o la ya le fe nga i elite la sa ya ke u le ka ngwa kwat so le wingo lo fam talanga o me fa pene ya e so o mai marka mo fo ile le ka mo fa yo le se kavaris o malana vatula tu olalo o to uma ye no for my informations fa penei critical informations nei mama na ya I think it's about time me kaunga airway official leo mata lona airway official leo ma tu me case lea e le ma fainga nga ma so nga open nga siva nga ka ko cases foi de rusidinga ka diseu le to kama foi ngai peilar keisi le ku au mango mai foi o lua feru ka singa ve ia tu au e fa ka ko pingia lua feru ko lua ko ku so keisi foi ngai o sa o sidinga ka iseu o fia mo wa lo se so soangi kamalanga kamanga kelinga pingia ko ka ku pe foi la keisi si ele uma va ku runga ngo iska nga ele nga fa nga ku pe ka nga ai le o video ku ka ila ko pepa fo ilele o le kota wa pe fa soro ako mai ia kamalanga le o ke walanga o sidinga kali seu o cases ngele fresh fa penge please if you know and hold some very very useful informations in the case there please go to the police or ma fo wanga Faafetai lo tofu so ni mai faafetai lo tofu so tanga mai o le fo fa mau lalo you know mo le anga i luma ngi ya lo sia ka ko amiu fai mai foi la sa mo o le ise but the moment for mai leo wa le lava mo mau ya ma ko fa sanga lo la ya il fai la ya le la fa puku ko information so yes I welcome those informations I find proof of those informations. Yeah, we don't mind. But to the daily at the wa of Felicia, I fresh le tato case le. No, family mole. Ave uma tato morimau. Ave official leo. Wa lo ko longo e pa ku me afi liu ave morio. Yeah. No, ma wa ye o ma vai su. Samoa. Masu e meia nei le se fa mo lunga a foi o ponge sile ia e feo ai e fa mo le tua ma le musu nga le nga ma le experience yes I have experience if things is well oliva foi no tanga luai official fa pui e New Zealand le corrections ti lo foi le tomai le atou yes e foi ngai se que fa ku amazu e me ia e sa lo tala ka fa na kongia ka fi ka o fa ya le nga pa se kongi mai se o ka ko pingi vo mai pe kan save le nga pingi ngi ma pingi ngi ma wa uma fa ma ngi ma wa uma ya e o ngai finga ka
lenga ye fo ye ma wolunga ku ma malu sia ku sa mo ngale awe le kingi fa ngole pack and save le fa ni na ko ki sir fia ai na ma o le fa ma so so ena ma ta u atu ai fa ma le le ya io e wa foi la ang fa pe le fa ma ya ma kala ma le mo ya ma kala o le fa ku mai ni su ya ma u nga kai ne fo ka ga ile media le fo ma wa tu le media o le mea kasi ma o le ke fai aku ili fai nga ka sa mo se fai nga ka yer su nga ko sir fio ko a lo loko su nga Amerika ma ku ngi se la nga o ku ngi kili ka ko sa mo ili ya se su nga ka ai ma se su nga ka ai wi o le fautua nga va tu le tembe nei fa mo le official le o to ye ai me se foi la ia mau tutu ia le wa fia ia ka vale ali ale mingiska ia ole ka vale foi mingiska sai moa ia o le tembe nei ia matua o ai ave uma to mau mamori mau anga ile official le